bakka amata sadi guutuu sii jedhee jiraachuu hin dandeenye erga qabanii gara biyyaa nagalchanillee sii jedhee bahaara kana as deebi'ee jira kanaafuu ana bakkuma feetetti na awwaali isin immoo afaan oromoo hin beektu jechuudha afaan amaariffaa malee afaan oromoo hin beektu mee waan isin naan jettu ba ani jechuun maal akkanatti fakkaatu na beekani faallaa akka waan uleedhaan jechuun akka waan uleedhaan mana ariitee namaaf kunaa Aishama harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jiru jirtu milisanii nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa qabu chaayii gaagaarraan tanallee deebi'ee dhufee jira YouTube irraa badee ture maa badillee namaan hin jettanii alhamdulillah amma garuu nagaa qabaanii deebi'ee dhufee jira jechuudha hanga har'aatti wanti namachiise yaa ni beektan jireenya kiyyaa warraallee jedhee yaada jireenyi sunillee baay'ee natti hin tolle ture haalli jiru cikillee maalillee Yuusuf illee baay'ee miidhamee sababa saniif anillee bas hin deebine muddiin birallee fagaadhe jechuudha Yuusuf birallee fagaadhe miknaatum rakkoo san keessa lammata deebi'ee seenuu waan hin barbaanneefi kanarraa fi ani immoo alhamdulillah lubbuudhaan hin jira galanni rabbii hin badinii deebi'ee dhufee jira jechuudha deebi'ee dhufee jira alhamdulillah an nagaa qaba rabbiin galanni haa ga'u jechuudha isa biraa mootu maaliin deebitee akkamitti dhuftee maalirra turtee naan jechuun keessanirraa hinaafu warroon immoo keessaanillee maaliif badde abdii minaamina naan jechaa turtanillee ni jirtanii isin immootu baay'ee naa galatoomaa isiniin jechuu barbaada alhamdulillah yaa haalli jireenyaa kun yeroo tokko akka ati uummata akkaayyuu hin dubbannee fi akka jireenyuma kanarraayyuu abdii tokko si taasisuu danda'a alhamdulillah yaan sanillee hin taane rabbiin galanni haa ga'u uma hundaafuu alhamdulillah jedhee jiraachaa jira jechuudha taani mootu arraan tana maaliin deebi'ee waaqa irra ture mootu suuta isin ibsa jechuudha maaliin deebitee isa naan jettaniif amma dura amata sadii dura ani biyya kana ture gara biyyaa galee ture jechuudha gaafa sana viidiyoo wayii nama wayii wajjin hojjete namni sunillee eenyu naan jechuun keessan hin oolu waa'ee nama sanii bal'inaan isin ibsa jechuudha ana viidiyoo wajjin hojjennee pirankii godhe jechuudha chaanaal nama biraat irratti gadi dhiifame pirankii godhee gaafa pirankii godhu sanni akka waan jaaladhe akka waan gaafa sanirraa jaalalli irraa na qabee isii mootuu gaafatu sodaadhee osoo isii sodaadhu anaan na qabanii gara Itoophiyaa na galchanii jechuudha akkas jedheenii jaalala kiyya ibsaaf jechuudha ababaa fuudhee deemaanii fi mee maal akka isiin naan jettu jechuudha maalum akka isiin naan jettu narraa taqabbaltuu ababa makanaa yoo jechuudha ani immoo si jaaladhe bakka amata sadi guutuu sii jedhee jiraachuu hin dandeenye erga qabanii gara biyyaa nagalchanillee sii jedhee bahaara kana as deebi'ee jira kanaafuu ana bakkuma feetetti na awwaali isin immoo afaan oromoo hin beektu jechuudha afaan amaariffaa malee afaan oromoo hin beektu mee waan isin naan jettu ba ani jechuun maal akkanatti fakkaatu na beekani faallaa akka waan uleedhaan jechuudha akka waan uleedhaan mana ariitee namaaf kunaa natti fakkaata garuu rabbiin na haalaafisu hin jedhaanii si jaalalla hawwa maal jedhaanii jechuudha isin afaan amaariffaa malee hin beektu viidiyoo kana mootu sheer godhaadha namoota baay'ee biraan gahaa isiniin jedha hawwaan immootu waan abdee orootiin jettu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha taani warroota mootu afaan oromoo salaam ውድና የተከበራችሁት የአብዴ ኦሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁን በኦሮምኛ ያወራሁትን በአማርኛ ደግምላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው እኔ ከዩቲዩብ ሰሞን ጠፍቼ ነበር አው አልহামዱሊላህ አለው በነፍስ እስከ ዛሬ ብዙ ችግሮች አጋጥሞኝ ያቃል ብዙ ተቸግሬ ያለው ብዙ ጭንቅና አሳልፍ ያለው ቢሆንም አልহামዱሊላህ ዛሬ በነፍስ አለው ማለት ነው እና ምን ማለት ፈልጌ ነው አልহামዱሊላህ ዛሬን አለው መጥቻለሁ ማለት ነው ተውላችሁ ካች ብያለሁ አለ ሼካሩ ይሄው መጣውላችሁ ማለት ነው ዛሬ ማለት የሆነ ቦታ ልሄድ ማለት እንዴት እንደቆየሁት እንዴት እንደነበርኩት እሱን በቅርብ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው አሁን የሆነ ቦታ ልሄድ ነው ያ ቦታ የት ነው ማለታችሁ አይቀርም ማለት ነው የሆነች ዩቲዩበር ሀዋ የምትባል ከሰይዶ ጋር የሱመያ እህት ማለት ነው እና እሷ ጋር ልሄድ ነው ከዚህ በፊት የሆነ ቪዲዮ አብረን ሰርተን ነበር ሌላ ቻናል ላይ ነበር የተለቀቀው ምን ላታለው እንደሄድኩት
ሐዋ እኔ የዛኔ ቪዲዮ አብረን ስንሰራ አፍቅሬሽ ነበረ በጣም ወድሻለሁ እና 3 አመት ነው ያን ቪዲዮ አብረን ከሰራን 3 አመት ሆኖናል ማለት ነው። እኔ እዚህ ሀገር ቆይቼ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር። ስለዚህ ይሄድና ሐዋ እኔ ይሄን 3 አመት ያለ አንቺ ምንም ዓለም እየታየኝ አይደለም፣ በጣም አፈቅርሻለሁ፣ በጣም ወድሻለሁ እላታለሁ። ምን እንደምትለኝ ያው እኔ አላውቀውም። ዛሬ ብቻ በዱላ እንደምታባረኝ ነው ከቤት የሚታየኝ ማለት ነው። እና ይሄድና ምን እንደምትለኝ ታባረኝ፣ ትምታኝ፣ ውሃ ትድፋብኝ። ግን ማስበው በሰላም ከዛ ቤት ቦታ አይመስለኝም። ቢሆንም ምን አደርጋለሁ እሷን ለመገናኘት የሆነ ጓደኛ አለኝ እኔ ሙስጠፋ የሚባል እሱ ጋር ደውዬ ነበረ። ችግር የለውም ና እኔ ቤት እንግዳ ይመጣል ጠብቅልኝ ብዬ ለእሷ ነግሬ ከቤት ወጣለሁ ምናምን ብሎኝ ነበረ ማለት ነው። ይሄድና እሱ ይሄድ አመቻችቻለሁ ብሎኝ ነበረ ማለት ነው። እና ይሄድና እሱ ካመቻቻለኝ ከእሷ ጋር አወራዋለሁ። ምንም ሆነ ምንም አልፈራትም ማለት ነው። ፍቅር ፍቅር ነው። ፍቅር እስከ መቃብር የሚባለውን ለአንቺ ብዬ 3 አመት ሴት አልመሰለችኝም። እኔ በጣም ነው የምወድሽ፣ ለምንድን ነው የማትረጂኝና ጅሎኝ እጠይቃታለሁ ማለት ነው። ፍቅር ደግሞ አንዳንዴ ጅል ያደርግሃል እንደሚሉት አላር እኔም ጅሎኝ ነው የምጠይቃት ማለት ነው። እና ቢያንስ ብትቀበለኝም ባትቀበለኝም እኔ ግዴታ እጠይቃታለሁ፣ ግዴታዬ ነው። የማትቀበለኝ ከሆነ ሁለተኛም ደግምባታለሁ ማለት ነው። የምትቀበለኝ ከሆነ ደግሞ ፍራክ ነው ብዬ የሆነ ያስደነግጣታለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር ቆዩ ሌላችሁ ፈልጋለሁ። ውድና የተከበራችሁ የአብዲ ኦሮ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሌላችሁ ፈልጋለሁ። ኦሮሚ ፋኒሞቱ ወሮዲ ቻናል አብዲ ኦሮ ጀለ ጅርተን ሰብስክራይብ ሼር ጎሩ ለነገር ጋር አይስኒን ጀዳ ሆራ ቡላ ደጋጋ አኒ አብዲ ኦሮ ኬሰኒ ሲኒፍ ጅራ ጀቹዳ bam bam